Kalanganin ko so chicken rahnwet. Wagya chay bilka kay upenanan korupwet. Kamelala me chay shibana ukupena pina chay la yay sapod men kauna coach masen opuk saraw masan yang chay me masen wet show ya mana mano ya mour. Jesus. On ko karusien kasamo karusien marang Jesus so mona chay bantu to live man ka pese chay ngay ete yona last name makaya imi Meipwon beyang so wet show ngay men matalani. Kalanganin kupur karusian so chicken rahnwet kasamo kupur karusian so chikapun rahnwet puksaraw masan yang chainan matu eisak walu riesak me wasa mariamente Limmen kene benen maran kauno anganen coach ken wasa. Amen. Makchaka melele tabil so chaka melele ken tabil so chaken pungki tasa pungki nganen coach kachiar wasaj o wasa nganen coach ken kashtiye amayaw salatak ken miya wasa armain ko yay kapakap so chicken rahnwet me chaban purasang nan life watch tang murna chaban rongorong aban miya change. Amen. Pwag masanin coach kundel wasa karusian na mour. Puksaraw masan yang chanani prubayo isak riyaw me masanin coach kundel wasa rir karusian. Wasa chok chekan sa chikaklel sa men kauna coach masan kunlel. Hari. Kalanganin ko sa uchikapun rahnwet puksaraw masan yang chainan lebin patak sildu wano nan me karusian tamon me karusian me chayban kunwiya ta song karusian so chilibilibil ta me chayban kunwiya a chaylen ponesa ka kauna buen kakan kaweid ta kalway ka chayl armona chayban ta ula chayle beno kapakap iban walian chaytin isansal Chayli yang kauna coach wiya pe nam kapakap wasa makamimiyen ko me sa tama ka konen kabungki yang kauna coach so chicken rahnwet chayli beno kapakap. Jesus, hallelujah, Jesus, kalanganin ko mo mangsam, so chicken rahnwet sa pachota, pone sa makomo kochen kochakan, nan marki kan kaunen kaunakan. Sa lukwariang maro mo maing koch, labalab nan kulakwach nintuan ach poson kamelele Lord, me pain mo masani, masaban lukwariang ko mo yakong pangkachin sapang amenamen kich. Melel mangsam, labalab so chicken rahnwet sa lukwariang maro mo. Pone sa maing koch, me so chipinach kakaylo koyak Lord, asapag kailan nga nang saraw yang kachin kaweid kalway kich maing sam labalab sepa kiso chikapun rahnwet maing coach kaitiya maing coach labalab magan kisang ka chow kamayaw yata maing coach en tatak maing sam melel maing coach labalab sa kapung kemeuren iraikan karusian marongorong iraikan karusian metautar bil karusian ne bilban ko to mour maing coach sepona sa pokatang kamuyar mour so chikapun rahnwet maing sam melel swa coach labalab sa pokatang maranan kala coach sam labalab pagkapainirang ka kaweid kalway kit sa nga chanin pilen ni mo maing coach labalab. Melel maing swa coach yas sa pokata maro mo maing coach kat nga maro mo maing sam. Pone say komunan me karusian maing swa coach labalab. Maing coach kalangan sa ngan witeng karampo na mong chicho karusian ng kulakot sa pelian retio sa kawela ng maran Jesus. Nintuan ng masani maing coach labalap me mar karusian nan lang sampa pan partio waon kumarwe chi Jesus Christ. Karata maing coach labalap sa tatangkin chan Jesus and sileti ach mour sa nga chanan mga chilalpanej. Swa coach labalap kapung ke mour karusian sa uchigan rahnwet. Maing coach sa walang masan masaban maing coach sepek kautial maing sam sepek maing swa coach labala peini ranga chinrich ngata mesen palinganich salangan palinganich maing coach kalangan ach matamataw ni ach pan rong maing coach labala sen kakan wehwehki maing coach kalangan sen kakan kilang maing swa coach labala melel maing coach kalangan kiyang komu me karusian sa kasarawi yang komu sanga chenin pilen ni mo maing sam labala image maing coach kalangan may walian tiya menemen kish maing sam nan kulakwach o sa sochemen koleti sang komu me ko chap semen kaprawen komu yach kapung kasapal kalangan maranach kaun yas Jesus Christ. Amen. Bukan matu iralaw tri isak limaw ra chika koti iban watak kayang kecil pwain san salamaw memasani ni ansawa Wehin Koht pan raseng sarapin Meipwon ek.
Sarapin Meipwon maala neirail lampakan o kohieila poren kasamol kamotemen. Limmen rail loalopwon limmen loaloakong. Loalopwon ko chileta neirail lampako rapsochi ang pilen meichar. Loalokong ko rawata kasin pochal kay trenle yang nair lampako. Niol kamoto papanten parato sarapin ko koaros lisodisoiche meirla. Irachikchik wano. Mahsanih nindikopen po ngongilaw palikuar pachowan yechol kamoto motor. Kumail ko ito o kasamo. Okay, kalangan yalet kalangan ko pramail. Irachikchik wano bang purang watak nindikopen po ngongilaw palikuar pachowan yechol kamoto motor. Kumail ko ito o kasamo. Sarapin ko koaros sa purta o purta o onopada neirail lampako. Sarapin loalopwon ko rintang loaloakong ko kumay kitong kishma sa pilen no may lampakan. Panaich kachpan kunlar. Loalokong ko ap sabang rail pachowan. Ito soche ba ni charong kicho kumail. Mamawag maipin ko pwain pilen no may lampakan ng sdohwa kan. Sarapin loalopwon ko kohieila pwain pilen neirail lampako. Ninto kanar mimiselinan sdohwa ko ol kamoto paleleto. Sarapin Limmen mo na patarap yang kachlong nan kamatupon kapopouto wanimo aprechiti. Katakateo sarapin chika para to rap warsang liki intinta maing. Kum kachinriching atang kich waniman. Ol kamoto sabang raid mahsanih so isese is kumail. Irachikchika isak silua mahsanih chisa sar kachin kaim sakala karasaras pochech mahsanih. Kumail wasahn po kumaisese rano te awa. Kumail wasahn po kumaisese rano te awa. Amen. Kamelele meinin san salamawa ngamen kechail wasan watawatwach. Kaskasale yang kechail tuwen mourin sarapin Meipwon Point kay may bukatasang wasak sech may men sa wasak yemen kechail ni ansu may melang study imepkash may aleti sang ikamelele me sang ren ngayon sarawi po kasoche me ako chmao kako sang ren chepel. Amen. Okay, point number yay Meipwon. Meipwon wehwehki mwakelekel. Mour mwakelekel. Machabang kaprotong kuchay na nansawat yay souleng. Souleng mour mwakelekel. Machabang kaprela nan wasahn watawato kasalayang child sarapin Meipwon Limmen Kounopada, Limmen soche Kounopada. Okay, souleng koaros kan kapakap. Koaros kan sarawi. Ab machaban kaprelanan mourin sarapin Meipwon kach. Limmen Kounopada. Limmen Kounopada esoche itar. Chaban puralanan wasahn watawato pile wadak mawa kasalayang kachame. Limmen puralanan sdohwa ko. Limmen puralanan sdohwa ko. Sdohwa wasa magchaperen ki mimiye. Sdohwa wasa magchakin lingan ki. Sdohwa represent Egypt. Memourin na nisipte. Memourin sampa. Wasa magchakin lingan ki wasa magchaperen ki kola mimiseliye. Limmen neirail puralanan sdohwa ko mimiseli. Onan Luke tuwa wana isakriya wa mahsanih yang child wasaw. Memen machapiatar tato kesempwal lew. Apuyak sang esolar wareng Wehin Koht. Main ko tato ko chainin kesempwal melalong amenamen ko child. Nan kayon koran chaisak limaw. Irachikchik limay isak walu ibang watakang kechail pwain pilsan salamaw. Kayon koran chaisak limaw rachikchik isak walu mahsanih. Ririyakan pakapay kok may kelailo tataur o lalaneng may tato kong kauno anso koaros. Pag may lesta me papa kauno kaitakin tatok malew. Amen. Akasalayang chay metatok wash papa kauno esoche wiya tatok malew. Nan Luke tuwa wana isakriyawa kasalayang chay memen machapiata tatok kesempwal lewa puralasang eselar wareng Wehin Koht.
Machaban purala o watak. Nanira chik Isaka wo isak riyaw. Mahsanih katakateo sarapin chiko parato. Raplik likwarsang likin tinta. Maing. Kom kachin richangatang kachwaniman. All kamoto sabang rail mahsanih. So isese is kumail. Erriye kan pakapay ko. Yairan at chakaw na pata rahnwet. At chakaw na pata ay charang kachan kakyang petalong nan kamatupon kapuputwach. Tagachabanyang mimilduki o wiyalukulukwar. Puksaraw mahsanih ang chenan matu isuri isa kayo makaitakin koaros makindukwaria intinta maingay kaun na banyang soso kuy sapolmen coach way apuray kanche makin fake yang sapolmen masen. Amen. Kaitakin koaros makin kapakap kaitakin koaros makin kapakap na bayang sosok sapolmen coach way apuray kan makin fake yang sapolmen kauno masen. So chicken rahnwet mangoy mwakelekel kaki menemen kechail. Yairan at chakaw na pata. Charang kachan yang pitalong nan kamatupon kapuputwach te kachabanyang mimildukiyo lukulukwar. Karyaon point memen watong kechail di Lampo akasale yang kchay te tamang pain ngay yalet isang lala lamp na wehwehki mour ma lampeo soche pile aban soche kak luluta aban soche kak kaporeta marain nan matulumaw isak payo lala isak wano mahsanih yang kchay me ikchay me wiyak kamarain pensampa Ikchay mo ya kamarain pensampa. Masoche pilen lampeo. Soche pan kapareta wa. Kesempwal melel masen kan magchayken rongorong. Kashay rongorong ran tepe samalaro. Na aininin kesempwal yang kachakchan rong masanen coach. Kesempwal kachan watak masanen coach. Kachan stati. Kachan nanap masanen coach. Kachan memorize o kachan metmetawa masanen coach. Makcha sochipan rongorong masanen coach. Sochipan kak auteta cha mour. Acha mour erasem pochaliyo. Ansuma kcha soche pilen pochaliyo soche magaktatangki. Ansuma soche pilen pochaliyo soche magaktatangki. So chicken rahnwet mango acha mour imaw ya kamarain pensampa. Masoche masanen coach na acha mour alampwet soche ban kakan lulita. Acha mour machaban check mau miya karapen acha acha iputiyang ninsampa. Song karusien ninsampa chaban klang mau chaban check mau song karusien kapukupukta the song karusien kapukupukta miya karapen kapukupukta. Misinin loalopwon kapukupukta wakamen loalopwon stosa kapukupukta im kapukupukta po chailen milale. Light pop ya witapwen kamaraini nan himyo. Piltuwe cha mour. Kicha soche miya mal ninsampa mango. Miya karapen acha miya. Emenolan kocha koseya. Makayon kapacho ninsampa. Kaitakin mela. Ap mour. Ap soche wehwehki ya karapen of mour. Amen. Tupso yaw niya chaban pwain ta, miyak sin pung kiskin mila leme, kichaygin katan ki manuel. Popchan ka kasi yang muna chaban tatong ki tupso wach, ag chanano watak nan manuelo. Makicha socho wehwehki purpose in tupso yaw. Songa chariya machaban wiyayang tupso wach, yay kichaban misyusi o apiusi. Acha mour ansumacha soche wehwehki acha purpose ta karapen acha mour akachaban tatong kapalwara chaka nuye pesapung ar ne korusien makapukupukita ne korusien mawiyawita miyara karape.
Puksaraw masani yang chay makarape cheyu makcha komuyo ngay chaka pagpungkita na naglasyasta sa isak riyaw isak silu yay kachanda mo kukocho kapayata sa polmemasen. Nan chermayaw limawa masani mamona cha sa ikin chemiye akaw na coach pilatar komuyo ngay. Nan chermaya 29:11 kaw na coach masani may ikalep mamangi plan o kasantiyong at mour. Amen. Eria cha mour kicha soche miya mal nin sampa. Kicha soche miya mal nin sampa. Kicha kapukupukta pwek miya karapen na cha kapukupukta. Na soche mekoch kicha ban gotong wiya nin sampa. Ay kamelele makcha soche ban naputupon sampa. Ria kanpa kapay soche kabun ranwa cha kasampa lemenamen kichaila na saya karapen na cha miya nin sampa. Kicha soche koto mal. Eri kasilung point men watong kuchel ye pilen lamp ba me ye masanen coach masoche pilen lamp lamp soche ban ka kokata masoche masanen coach na cha mour agacha soche ban ka kapareta maray nan sone isak limawe koti e masani chailen pateng ne kala ben chukayo kachan pateng ne kala ben chukayo me ye Jesus Christ. The masanen coach, kachan pateng masanen coach, pochan kakapareta marain, kachan kakapareta marain, o chan kakapayata yakara na chakota nin sampa, asong e uchemo komuyong ay chana na chan pateng masanen coach. Pateng masanen coach, pochan kakapareta wakan mesan salang chenan kalesya limaw riyesak riyaw or riyesak silu, yay wan ngan sarawamenko. Masoche masano na cha mour, akicha soche ban kakapareta wan ngan sarawi. Iban kakachak kiwi mekoch me miya rey. Masoche masano rey, apaleng yan kakapareta limpak, yan kakatakang mechikan, yan kakanangamayang tamay sopay, takanangamayang mamonaramas ongay. Amen main ko kalanganin masanen sabon men kauna coach masan men tache mangay me pilpo sa main ko at masan wache pilongay mo akasampal melal ya acha kauna pata na newe ran akasampal kachan kun kau na pacha mour kachata tuweche Meipwon Meipwon Limmen no. The me ko Limmen Kounopada, Limmen soche Kounopada. Ermakchaban pateng masanen coach acha Kounopada utamban ma. Jesus. Point ng papayo yay all kamot. All kamoto me ye Jesus Christ. Esan salang child me li pukach korusien. Li ek pukach testarape nek pukach iray korusien kohieila nyang awi all kamoto. Como yung rahnwet kicha awi ansuta me all kamoto ban puroto. Nanson na isak tayo. Son relaw te isak tayo rachikikaw kot ya masani Jesus kachin masani yung rail mon Jesus eban kach lasang ninsampa masani kumaiter insensua to pacho kumay poson ko chobil poson nye pero chocho miyanan chen pesen seme masoche isoche banintayong kumail may ban kola o kaunapatang kumay tumail ilaw kola kaunapata tumail iyapan puroto o kari kumail tong nye po kumailen mi wasa me ikin miya. Amen. Ma Jesus soche ban puroto soche ban ko siyayang kachame ban kola o puroto. Amen. Ari kamelele makomuyong ngay ikaraben krupwa chik chay karusian menan kumour sosyo kachay karusian men yang mi wasa makrais miya kachay karusian men yangan kumour pamachaban watak sang nan Genesis len nan kautial wasa cheriyaw kachaban tiarata ye nan lango nanel makcha sochaban kola nan lang akchaban kola nanel anso yo makomuyong ngay kachaw ya kau na peng ermenko einenen kesempwal melala Kounopada soche kapun rahnwet. Yaira nam Kounopada o yaira nai Kounopada. Sarabin pukach korusien re
Puksaraw katete, sarapin Meipwon ek. Meipwon wehwehki mour mwakelekel. Souleng kin mour mwakelekel. Wehwehki korusien kin kapakap. Korusien kin sarawi. Korusien kin rongorong masanen ko chap kachak. Kounopada. Yaira na cha Kounopada mak. Rice kach tok chabanyangan ke mour souchuk. Amen. Mahsanih coach is chicken kota pwain kate kachamur ap mahsanih coach kin kota pwain kin kapung o kainene komyongai. Souchi kapun rahnwet maingui kamelele mesapwen men kauno coach mahsanih nin sansalama melelonga melemen kachail. Kesempwal kacha acha Kounopada. Kecate cewi ason rongorong, ap keca soche mok kita kecawi rongorong. Mahsanih coach mahsanih, muiteng coach me korusien, maingko kesempwal melechan, muiteng kauno coach me korusien. Amen. Makauno coach mahsanih coach mahsanih, peik, kecan te cewi ason rongorong, ap cawnya son rong, o son peik yang. Jesus, kalanganen kot so chicken rahnwet. May Kounopada po yan sa wasa yamen kachail mech. Yaira nam Kounopada, yaira na Kounopada. Oh, kasha socha miya mal nin samba. Miya karapin na siya koto. Niyan so may socha wehwehki yakarapin na ikoto nin samba. Itatang kapaliwarayash ni wuya pesapong. Puksaraw mahsanih yang kachail, nan kayong Korint wana wisak tuwa may kachail mo ya 10% coach. Kachail mo ya 10% coach. Kalanganen coach so chicken rahnwet kauno coach en kachin kapayata menemen kachail. Kapayata korusien mo ya rongorong o kapse chikiti sabol me mahsen na newa kupurkan korusien. Muna cheban kapakap o kairala ak chail pilew kapena wash koulen.
kalanganin ko cho wehwehki chaisay kesempwal melela siya Kounopada. Nanran korusyen na kesempwal siya Limmen pureng che litang che pain ngay yuya nan 2015 oy sa ikin chokalu kilala literan wach kapakap wach mayuya ay nining sa wasa melalay mour makchapepem makchanane mapilemen che pilanane Kounopada so che kupur kiyemenen salongala arimenta che lit kichenan kapakap wach makabepem makanane kung malasang yan intuan ng mwakelekel puksaraw masaniyang chainan kayong sonew tuwaw na chepan wekatang ko chechewiya sa pungkan Kounopada pan kachinwiwiya mapungo makakiyang kachail arichaila pananan kapakap wach pan wiya kapakap wach akong alasang nuposan tamang Jesus kalanganin ko ikapungki sabonumasen mayronger makatkateteyang ye mesochewal sochew mour sochew kaporapor liken komoy mang Jesus iwekata mga yaramas tipanamen ipeki komuyan kachin makakiyong ye ay sabungkan koaros may chamachaman may manukalar o yachay mour irichingang komoy wani munay mong yung komuyan kachlong uyalay kaun ay song mour sang ranwach pilpan ko kolache namaran Jesus. Amen. Amen, amen. Puksaraw masaniyang chenang kayong picture riyaw chelen tuwala sarikan magangwang kuya titi pilen titin palingan may yay masanen coach. Papalingan ni chan kakir tao siya Kounopada kakmaw at ne masanen coach o yakapakap. Kalanganin ko por karusyan so chicken ranwach kalanganin coach. O bang walyan chay ti siya kairala chay laban so chicken ranwach. Sam labalap kalanganin ko muy. Sininin kabang gamela sa bulumasan Mr. Ronger. Kapeta mour korusyen main coach merong korusyen main coach labalap me open so chikabun ranwach. Kapeta menemen main coach labalap so sa menemen kish loit posen kakan techo ya son rong absen ya son rong o son pekyang. Melen main coach kalangan kiyang hir me korusyen poitan me korusyen main sam sa kalangan kiyang hir main coach. Kung iche mawareng dengan kila sansal kila me korusyen maranach kaun yes Jesus Christ. Amen. Amen. Kalanganin ko, kalanganin ko por korusyen.